izoba rya nyamwabasyo abatura ba Buremba baherire Bishop Stewart University babugine bakuru bitendekere n'abebembezo bambara City North bwa nyuma yo kumanyisibwa ngo itakero baruho ryo mu cyapa cya Bishop Stewart University. Omukuru RCC tutwire na Bishop Stewart hariya seri tukugira ngo institution egere Kenya abantu babire no bambeka abantu bataro batwire nitwaha abantu nubashuka materials abantu nubataho projects zabo nubabareba konka kutwabire turyaho ngo aha Bishop Stewart hitaka umurgebe bite bukuruma abantu no kwenda yo kumanya yo Bishop Stewart hitaka kartungeta abo kwitona kugira ngo nyonkanye tatazara nwe yatwirita kere hata nanya nazira abana bazire nawe bye namataka ahita kere hata nayo ne basa kutugambira nayo kuyartungire itakero uryo mwe naho nyokuriri university yemanye yabeneye koma nango uryo mwe nakimanye kandi cyo busasi munonga haruho tubantu turwanaho nabana babiri benda kutwari itakero mukwete ryane barya banema ninye nabeni savinga abantu barihezo mukataho mu office yanyu mwayakire bara turwana nabanema mwatworeka ngo mwe tumwire itaka abatura babino kwerarikira kw'amani bagambira umujwekerwa wa president ngo bakazarwa hitakerero bari ku Rwanda na BSU ero kurenga hectares mu kaga bitu ngo cyo batangarizo kureba bari kubabingamo kandi babire baruho na university takatandikire muri nyonani shaba omwami mukunda ni munywani wanje Reveranda mumanye byitwa ko twumanyana no bamanye buzimana ngira ngo otuhameza hati ko kuwakireba cyo kintu kizere ki cyangire mwikirize defeat ikintu cyo kure people wakanjine kana gerente naza wa kandakasero wa Rugeswa ya pereza lease offer yanyu 2002 na gerente na tupepa njina tarho pepa wakayimwine kuruge enyuma yona ergo mwine chapo. Reverend Charles Mukundane umugambirizo witendekere ya Bishop Stewart University nagira ngo itakeri rekabari yari akakoba NTC itakahindukira university ekatanke kubibinengai nebiri nibwo twatanka kora okuprosinga ebibya bayito nibwo twazonka university konkenyuma ito tukayinheriting ebya biribwe byaki ebya NTC kokene NTC kabiri of course ne project ye kanisa turahamwe so mwati staff surveyor nareba yatandikira a university atandikire kandi yabura kutandikira inyuma itwahitwihiriza korecho akuba haroho okuchondozo kwakoze rw'umusaveya wambara City North Ministry y'amataka nukoreka ngo itakero kugambwaho BSU katungarizi yariyo imyaka 5 mu mwaka wa 2022 kandi hatezire ku rutungire cyapo mu mwaka wa 2023 nuko kutandika kwenda kubinga abantu ababire no baturaho tutakaziro mu bindi byona nanka echape cyo bakaba tasemiye gukora ki to go ahead kuchikora pataka sotinzire ki enshongeze zero. So my humble request way forward, I would request that that Bishop Stewart makes a resurvey of their title. University ntugenda abantu ntubera ngwero rukiko rutaraze muna ba university aba kwakuba mu owenda kugira mwati ndija kugeza aho tumukonvincinga mutakagara ko mbantu kubagira amata ko bateganisa ko baraza kubi twagira ngo abasaka atakagira umuntu yabateganisa cya kabiri hagarike habeho urukiko rw'amangu uru abendezi ba Bishop Stewart University bikirizane hamwe n'abataka kuko twagwa mu rukiko bagarike bakore bakweta rusave eritaka eruma abantu rikambarensi barijeho basave ingitaka eryabo eritaro umuntu wena eritine ho rukrikiringa Bishop Stewart turaneje yonka etineho abataka kutidero ruwara kana abataka baturanege hamwe na Bishop Stewart itakeri no buhango bwa hectares mukaga kandi ubwo hateruruhama kagaro kurengo muri 95 n'abantu bari kurengo muri 352 gasha kwa Elias Rutugusa.